Туркменский боец смешанных единоборств Давлетжан Якшимурадов прилетел рано утром в Туркменистан. Как известно, он одержал победу над польским бойцом Мацеем Розанским в рамках турнира Беллатор 300 в Калифорнии. Бой в полутяжелом весе продлился все 3 раунда и завершился победой Якшимурадова единогласным решением судей. Для Давлетжана Якшимурадова эта победа стала уже 3-й подряд под эгидой Беллатор. Теперь на его счету 21 победа, 7 поражений и 1 ничья, что позволило ему подняться на 5-ю строчку в рейтинге Беллатор среди полутяжеловесов. По прибытии в Ашхабад туркменский боец ММА дал эксклюзивное интервью. Здравствуйте. Assalamu alaikum, hurmatli adamlar. Sağman yurdumuza Türkmenistan'a geldik, yarışları cemlep. Xudaycan bu yarışda utuş kazandık. Nesip bolsa indiki yarışlarımızda biraz dinç alıp dayanlığa başlarız. Gelecekte Xuday berse kemer uruşmalı da. Şimdi bundan bir yanda gelecek yarışlarımızı yurdumuza türgünleşik etmeye geldim. Bundan başka yeni bir tezirliğimiz var. Nesip olsa arkadaş şehrimizde kino festival geçecek. Ona da katlaşmaya geldim. Daşarı yurtlu doğumlarımız da geliyor. Bu festivale katlaşmaya yani Kuruluş Osmanlık Burak Oşçivit yani festivale de katlaşıyor. Fırsattan da faydalanıp kahraman mehriban arkadaglı kahraman sevdarımıza köp sağ olasın aydasım geliyor. Canlarınıza ömürlerin uzak olmanı arzu ediyorum.